وأبي وصاحبته وبني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Ini ayatnya pemobatan pendidikan dan nak berpakaian aku gantannya sa itu anda nak berpakaian berpakaian itu po yung continuous. Kan pemikiran Soviet Rusia berpakaian. Tahu saja ayatnya itu tarusian ini. Si kumasa akapakatani muma ulanis idza ja'at as-safa maka makatani muhajian ulanis donong talanis na kesatiman sudah suara mga manusia, mga binatang, mga papanot, nama suara itu tuh kesatian. Ini cuma kita kemudian. Wah, di sana aku share mengenai anak muda Muhammadan. Pengagum tak semua lagi. Pengagum soalan. Itu tuh pengagum soalan. Nah itu sudah saat penantian. Oh. Amalan nasib semua beranduk. Nah, lelung lupa sasampur adil. Ila zilzilatil ardu zilzalaha. Iblilung lupa sasampur adil. Antonom talilung. Nah, nabu mataga omana tin pens. Warna din pens. Jika itu mengaku kalian, aku itu orang kita punya. Nana dia berkata pilih bapak dunia. Nah serta anak orang agenda rentasian. Oh Allah Akbar. Serta anak orang agenda rentasian. Nabu ayam anak pengadan sal sumber. Apa tunduk kami yang makanan apa? Apakah perpantaran yang ada dunia? Na ayam mana lelakna? Tunduk na ayam anak nami yang kapag-pagranku. Yung pagkakay na mga buburat tayo. Agihin na kapag-riyan na tamang ko mga palaw. Nagpamangit tubak. Asubra sa rurutan agapas. Lagi rurutan agapas. Ayam anak na dapil na kapapurok alam ditangga saya. Na semua atur alangkungan, atur alangkungan na gelap itu mengawalan yang makanan atur. Rompiakan, apa yang atur itu menurut aturan di dalam mengutang yang makanan atur. Nah ayam ada lakukan, kisah utama kita turunnya. Nah ayat itu akhir ketua atur alangkungan, dan lagi dulu pam, abis soya. Dan ini amat tegas apa ada? Oh, pemberian itu pemain selupa. Nah, makan naginan. Tidak ada sahaja. Amerika makatani masulalis. Yang firman marhumin akhi. Palawin mama si pagarinian. Enwari pelabi si pagarinare. Ari bilang. Nah. Emang nak lihat yang muka. Oh, biar makan tak angka. Dibersangka sokawan inian. Wah, lihat yang muka kau emang nak tamu kian. Yang merfirman marhumin akhi. Berlebih mama si pagarinian. Teleponian. Lianumian. Siniian. Allahu Akbar. Wa ummihi wa abi. Bila punya kasih inam
Enu apa lagi sina kamu siapa maka nak biar mana tu mengajar lagi bilan pagana dengan agama ya aku bahasan di bantau emang tu nak kata ni agama masa kita kena apa diriku semangat ustaz na di guna na utan liran si baya malam na kapangadi nanti ada guna tan semangat ustaz emang tu na kanilin na ipenduduk sotaya namun sila di bismillah aduk menaki amatan ni kakak kiasak siya naman na nakabagabala ka naman ng mga bismillah ay man tu adi rumibur din ang mga maranang mga buhay adi ta mga tanong niya kasumir tira na suko natantoy na niya papalibad sa ginawera Allahu Akbar la hawla wala quwwata illa dak sokay na nun bunong tari di sila ni mga balaga di ta mga tanong niya kasumir tira sa suko la hawla wala quwwata illa nalaman na rin iya ay malang na amay kaso agama na ay malang na orak pangatiga dia po na bumino na solo na amay kakapagiswila na mati penamunta kapagiswila na ay malang na niya mabaca sa mga liboron mga talumpa mga karatas turunod din siya na ay malang na si watakan na unong nga siya sa tama jadi Allah Akbar ketika huwai yesma yeser jadi pamana makhluk nah gitu aku bilang ay malam na belum ya lima belum ya umama si amaya na musina iyan belum ya inasi ay malam na amaya na musina iyan belum ya umama si karumanya na musumagotayan bukan tali budarun ayah rumia kanal amreni duai itu tuh nah ini dari menjelang suara la haula wala quwwata illa billah nah ay malakna kedua deran agi namairan agin sudir kami diteru mga ulama somya marate akal kadil subhanallah antuna ay yang baska yang gedebuk ka apa nabuntaman si agama kami pakawit ka akan emalak nak ketalen mangasi itu emalak nak kesangat kasih itu makatalen magawin atau dia makatalen magawin lagi dia nak bagi makan dia turun tahu emalak nak aku sawah isa langit emalak nak pamburan yang sadar nak parpenian taman jadi banget mah lemah selupa makatalen masuknya kabuk begerandu benulapai sauruk suragat dan niang masa utamasa abadi betai la haula nah ayam yang kanujul asal darmot bangkit ayam malang na dan yang parate suwallah nah isan mutuang mana asik syawallah ta'ala beru na pe syawuruk supaya malang na ragat na lelog na di pakang beberagiraan Allah ta'ala sulamu-lamu mga papadan mga atur mga lamuan mga putaw so mga manusia na yang malang napakapagagiraan mo Allah ta'ala lamu-lamu na mga kanon Allah ta'ala napakapututulan mo Allah ta'ala na ayaw mo ang pagkatidas o bangkit apa kadarupaan siran mo Allah ta'ala sangko kami mapanggaw akan bebantayan niran saya malang na bangkit na sumataw ay di kalkiran sa Allah niya nang minasiran hikum yang mengutan si Allah dia di mga tao amya makapasam yang manabuntaman si agama dah kagawin na kadalaw weran di bukanak sa Allah tanto yan na pimbibiatan sa kawiyang piliran dia na niya malang na pagkalidasak yung mutabang tanto yan na inatasan sa kawiyang piliran pimbibiatan sa mga doksiran niya nabuntaman siran si agama Minta taubat siran, umiurang siran sa ibu Allah. Sandali pun kaya malang na mga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya soswatiran Allah nabi ya soswatiran Allah nabi na ni mga tao pangadar pa sa Allah ay malang na darpa akabubang bebantay na ng takong pada dunia. Nauna niya, neno. Begitu lagi ng mga berkesan kepada sendiri. Allah Akbar, paling lagi iman tu wakil itu mengandang ginawa hasibu anfusakum qabla al-hasab itu mengandang ginawa kamu darah pun itu mah bapak makan datang
sisiringan ka. Pagkatatan menengan ngay mga pamparangan bagi siringan ka. Siyama ka, si ina ka, mauro pa sa dos ka, badaros ka. Dahil siya pagkako ay malagna, mga dos ka. Lamang at niya pagkatatan na. So kinindarin mo na ako ay malagna ako. Lagi manguri po Allah Ta'ala, kulbantan mo siya matang sa pamiliranan, kaso-kasulit na sa oriyan, na iman na ay malang na pinitunggan na ginotan, apalang pangay malang nadatan mo ito, kapatay, wa aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal